Ovde u Banovom polju u Ravnoj Mačvi, gde se spajaju kanali Ovača i Prekopac, nastaje rečica Zasavica, specijalni rezervat prirode prve kategorije. Mirna i pitoma omogućila je opstanak raznovrsnom biljnom i životinjskom svetu. Zasavica je tekla kroz mnoge pesme, o njoj su mnogi pisali, ali najlepšu priču čućete od nje same. Rečica Zasavica, duga 33 km, teče severnom Mačvom i južnom Vojvodinom. Nastaje u naselju Banovo polje, a uliva se u Savu kod Mačvanske Mitrovice, preko kanala Bogaz. Meštani je nazivaju barom zbog zelenog ćilima izatkanog od bujnog, biljnog pokrivača. Zasavica i njeno priobalje od oko 670 hektara 1997. godine stavljeni su pod zaštitu države kao dobro od opšteg interesa. O Zasavici su napisane mnoge legende. Jedna kaže da je ovuda prvo proticala Drina. Drina je tekla Zasavicom u vreme kada su nebesima vladali zmajevi Mačve. Prema legendi, Drinu je zamenila Sava, ali i vile i vilenjaci. A onda su velike reke Zasavicu ostavile samu, bez izvora i ušća, bez toka imena, pomalo zaboravljenu. Zasavica je danas oaza za oko 200 vrsta biljaka, 120 vrsta ptica, 20 vrsta riba, vodozemaca i gmizavaca. Najveća vrednost su retke biljke i životinje koje su u Zasavici našle utočište. Biodiverzitet je nastao tako što ovde moćni drinski izvori izviru u ovom delu korita na dužine od 1 kilometra i promenili su potpuno floru i faunu toga dna. Naime, temperatura vode pri dnu je ovde 16 do 18 stepeni u julu, a 20 na površini vode, što je znatno niže od ostalog proseka Zasavice u to doba koji iznosi oko 28-29 stepeni. Bogatstvo flore i faune u Zasavici je izazov za mnoge stručnjake, ali i raj za ljubitelje prirode, tako da je deo rezervata otvoren u turističke svrhe. Posebno uživanje predstavlja vožnja čamcem, iz kojeg se najlepše može videti svo bogatstvo ovog sačuvanog kutka prirode, koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, ali i osetiti ljubaznost domaćina koji uz i sa Zasavicom žive.